tie amamu nsem DL kasiye bode hinta nyina aha ne pa hontama DLFM 106.9 kasiye bono nie aha ne nyina yetie DL News. Yamamo akwaba afi tumilika ne hia yen e wo Facebook no so a na ye DLFM 106.9 me wo faase champion tailor dambent ne kasebo ne nam so a wo benya bi na wahwe sanso na YouTube no so e live na yenhye kasebo na se emfemfiri o my Ghana ya sentiment na meka sei enkrata efri Ashanti South Regional Police Command eba echiremu enansen beto dwa sende nipa binom ko bokro no power sentimental ko boss ne potema na enya semkuma kra na post fa modern ejira mo na so apodwuma na mekese no sa kromfutetwa mo ko bokro no wane mo sa etimi akabim na post fu under that friends entwere fu chira bu chirem say kro no ekọ so no sika botena jase ko yesika wa mu chirem say sika akọ na evinsu sika botena ngasa ne nyina bo besom be 2.29 million Ghana cedis. I don't know any pabi and a cobo crony, a wolf for this busman and a tosso emiensa, a one fame pim, you know, any do siamo, our santimantemo, bassin and potem. Nasani pombo made cobo crodono, a pose for Sakabiam, a mo Marco Bassa, Ejam Lanon Bombadiana, many a pussy for quashi. Sounds about consujinam Lanon Sumapa, Eguso, a cosso, a one in semum. Na ACP say fast ata or no, and Andrada of friends and telephone shemo santimantemo. Na odeton sentrefo nim se eye nokre hwehwempi na eguso a ekoso de fa krono bo a ekoso no ehum na ne kasa mu ana wokyirem a owura bia ne din di Abdul Malik Yaya na brante ojade ni pages ka kono toto na omu kyirem se okwa adwuma agya obo adwumaden a wo boase ne potem ene oboase asokore kwantempo no so am na wanka bia nhyem wa pon adwuma obekọ fie ohun anse nipa mienu etimoto so aba ne nkyɛn ene pragra yi bi wombo mmodi ande ko ball no form team na mutu share ne so omoto share ne so pe o manya na kwa empenize sabe abobi jaja kwa nya ne kwanti wombo mmodi efa ne sika akwa esombo out the bag na sika ma ebeye 1.75 million Ghana cedis omu wie yen so na wo saka omfa sika bot ne beye 54,540 540,000 Ghana cedis sika mu no ebeye 5.4 billion enam nante esatam ni nyinada edekoye ena post function ya momade aboa ya mandra de chisene oyo furu so buso ne toso ngwotwe e won fempem mienu ena omsaka kan nipa bonfo ba ko dikan de den de Rashid Adams wanya mfinhia no edonkron Godfred Ampedu wanya edonkron ena Dominic Nazi wanya mfinhia do no miensa wonum nyinada eka krono bo a ekoso no ehum na post function medikan e kirem sen Rashid Adams jeso ne bo modern akotwi tricycle praje ekọ krono bo jeso ne mo kwa on de twi wonom eye pragea no na mo de kọ ekrono bo sanso na Godfred Ampedu nso eka ho ajesanya sem kuma krono bo yi omonim tintinyam timaye pa jese krono mo bona santimental mo no enye asem kuma kram en a post for kirem sen enipa bonfo mbokro modern ade o manim ekọ kirom ba bia wonum wesikon kwa kwahye jese ne cement block bi ena mrante wei edisika ene ahode ni nyina no eko okesie na post from modern eko fa asa sika botene ne mamde akosie ni nyina da etimi edeko ajesanya semkuma kro mu kirem sem ebinu nsom ne kwakototo kasa akasia ajesanya semkuma kro mu kirem se wedi ampa kro no sika namde kwakototo kasa mde dedamin na post from hwembe dedi se Dominic eye nezi ono owura ne den di Abdul Malik Yaya ono wankasa na fa na adwuma ono ne ye adwuma eno ono ekoma tip off e ma kromfo ne se me boss sika hya ne ho papa enti opa adwuma bre sei opompe montete na monkoje sika na mfa me de ma me fi se senior we sika wo no ho pam eno na akromfo yi ede to omutom omode akwachete owura ne den de Abdul Malik Yaya ekwachete ne kwanso ekwache na ne sika botene 1.75 million Ghana cedis eno achinso omosan fa ne sika botene 540,000 Ghana cedis ka ho a akwagitei na meka sei pose for nkrata ba bontene echirem sei o man hyehye de akwamfutetwa mmakwakwachina pekwa city court so mgbabodin akobom kwadu na yahu bebia susan ede bodo hono ebefa no de nsem sei ede tudwa Godfred Ampedu ono so edi mfie dunkunu sa ena ba kusude Dominic Nazi
ono so na hotedi ni savage odi fi aduonu 23 years na eba ne sen ye ba ne se be se 3rd April no na abrantie bi a DLFM 106.9 ah ye good listener awo obuase eba police station eba ye complaint say yes adam obra wa ye na djuma wi a wo kofi no a ne nansi ni fie kwanso a wo ti motorbikes no edu ba bi no nipa bonifo yi ama gbon din e de omo pragia e be hia no ama pom de pragia no bo no motorbike no ama onya accident e ko tofo say na nya accident kwa ni nipa bonifo eni ye njo de bo no sa na so mo be pe no e di nya enti ohwe okra ma ni ti ko bo dan nti obra de ni subiri ni sana won ti ni e ko so na se no eye nipa bonifo yi amudin di Rashid Adams Rich Body Godfred Ampedu ani ade atoshe so ana bag kura no amoji free ni nsem na wachira bag na kura no na sika wo mu dos problem yo ana ke wo mu dos nti omoji sa bag free ni nsem na eye owura Abdul Malik Yaya ekire se na gold ai wo mu a ode ko akoton eye ne dodo si 1,750,000 ana sikanga sanka so na kan ho ana so she bag no eye 540,000 pa chama fa obi owura ya kire se gold na ikura no ewo bag no na osese na ne dodo si 1,750,000 Ghana cedis enya titidi mbi ana sikanga sanso na ka bag no ewo we no so na no so ye 540,000 Ghana cedis sa ni pay eji sa bag ifrinsem edidwane ko na kyerɛ sɛ kyerɛ din ɛmranti wei atumi agye sika botene wei na sika ko nyina de kwa na kyerɛ sɛ ano ɛde ne yie pam na no wachi na ACP se fast ata kasa ye mu ɛna wo kyerɛ mu sɛ enipa wonom egyina mranwen ebi agya tum sɛ ɔmo de ɔmo difo ne senti ɔmo difo de asɛm bia ne akyire Rashid Adams posifo ahye sɛ ɔnkwankɔ da afiase emfenhia ne pɔre aduasa na onya adwumaden emfa nka ho sɛ wakɔ akɔbɔ no eno wachi nso Godfred Ampedu ono so koda mu emfinhia ne pode edunum 25 years no waya adwumaden e de atatu efi sɛ wano magya tum sɛ krono no wano mbo yampa nipa otoso miensa ne dindi Dominic Inezi ono owura ne dindi Abdul Yaya efa na adwuma okoma tip off mumkowia ne yaya saa no nso ono de okirem sɛ asɛm no onifo nso akronfo ne kirem sɛ sika no wagye ne kyɛfa de data nanso okirem a onifo ne senti posifo hyɛ sɛ nkopɔ ya atoma Oforuso busuma yomene ne da beto so adunu 24th April 2026 omra na omukwaso nhwehwe ne nsɛmum na mra ACP eye Tifas ata ene nsɛntwerɛ fokasa na okirem sɛ in fact ne ma ekoso na no ode nanso aposifo no gusu abadwumade ahwe sɛ bɛyɛ akro no ekoso asantema mu no ɛto betumi atwa ema pim na sɛ judge a otiso ajeli enipa emumienu eye Rashid Adams ene Godfred Ampedu na mom yenua Dominic Nazi die osi woni hufo binu na kare die dia asem no bom so ara no mjitu no mse on di hufo nti na do judgment amawo na Nazi die osi woni hufo Nazi nso nhwe mu kire se ono ana one abrantie Abdul Malik Yaya eye djuma na ono na yesusu se oti sika na wo eye Abdul Malik Yaya hono eto kire ne namfo no ana ma mukodi nsanya no eno nti no mu wie no ono nya 200,000 no ba ono de osi woni asem no hufo nti court ehye nkosi 24th April onko kaka no ho remand kakra no nsamra ni entoa asemizo se Messi subiema aye Rashid Adams aye friend Rich Body no kwa bi mienu ne de bo se obo otumu po se ukodi boni na wakodi sa boni no nti obo mutum po se omukodi boni aye robbery ana mo san ko ye robbery nti count 1 no Abdul Rashid Adams enya 20 years yesi onko dem 20 years ana count 2 no so yesi onko dem 30 years ana Godfred Ampedu no so count 1 no ono sa yesu omunya no bom tumu ponti ono so 20 years na mo count 2 no ana judge no say mo bro mo bokakra on de 25 years na mo judge kire se enye se utwa count 1 20 years ni wi a so be twa 25 years in count 2 na mo ni nyina nko pepepe it na je se uhwe mo Rashid Adams ebe twa 30 years mfie aduasa
prison so akoye robbery na oma omutie nka ahunso oma bomutim say enna na ochina na debi ma akoye robbery no omfanya disuade na girlfriend nso die no 25 years on twa 25 years na wadi akosua nyansa na daachi oba abaye o mamba pa ama nyina adwuma ama Ghana atumpon ene ne ho asamanyen oba pe obesua nimdi afiri mu na kro no de ne kon entimi nkodo bio na ne kwakra mu no na ACP se fast ata kasa mu no wokire mu se posifo a omo maganda mtitiru ne sentiment mu won ma ye krado so mo moden agiban atoban ahwe ma hoba monsemu atuma yire wa sentiment mu ene o maganda nyina mbesere se ubibia da wonnim se kro no bobi koso baabi ni pa bia bontrimu poso onya wudi obedie no Pomane ko ye posifo asutiri no mo moden enyira mu enko ema omen na wokire mu se O my Ghana Post sign Inspector General Police yam papa Christian Tete Yehonu akantem adin se obetumi aboa my post for adwumaden ahwe se be ya umebo my Ghana de hye ne japade nyina ho ban se be ya kro no ba hodo ekoso memu no eto betumi etwa Christian Tete Yehonu ene ni pen for police aso yekesimisi no se die oboni bega se ya pledge se e babo Ghana for ho ban na asubia ba o man no bi etumi adi na duma chade yankode man aye djuma bo man Ghana ninti ye nyeja ye ho ada ye be koso di sisi bia hu se di bo akon ama sa botaye si enso ye duru ama Ghana mo adju ama amanfo tumi akomenwuma so akomenwuma ama Ghana tumpon na mo we nyina echi no obo ipa bonifo nyina akoko obu ni bonifo nyina akoko se wa wuni na se nsama ye kan ni ye hu e kan ye se dem na otwi bia yensa aka ni pa bonifo yesu ye no akoko ebi mo nso a no mutira anye yi no mo so na process for beto na mo fimu ato se we nyina se wo su nusuro se obekoso dia ene wanka sa ojejireji se a process for sa kama na mra an certain kama emu bia so na regional commander say yem fanta to say so do be so kodi boni bi wa Ghana ha o de opa ko be bi gufro na ma Ashanti South hanu dia hanu ma eko akwa bia na ndu do opa ko be bi gufro na ha de so oba dia mra na an certain na be kan se utira nye yesu dia na so ni approach wo be to dia yan so be to bia boy ho ban eno die le masi ene se wo kwa dokro no a enya sentiment mu we eya Ashanti South Regional Police Commander the day at the ACPC fast ata ena wote ne nkan yanto akasebo no so na yemonwura mu awapomuden sense mu na osoafo no ena wada o my Ghana ya pomuden anom ono kura yenso na ya de hia won bo sehwidwabo so ma hyebedwane oniminyamfo kobena menta akando edensem atodwa ekiremu am aban eni abrese krodom edwene o my Ghana ya pomuden ho ye papa ne senti aban dwumade fufuro bi pa eba beboa pa eba fa ne se flagship eye policy beboa pa se be ya nyawa hodo wetiti nipa wo memu no ye betimi atu ase aboa no man yetimi akwankanya hoden pa ede abo adwuma asom o man Ghana na ne kasa mu ena ode no medicine dwumadi a Ghana mampeni ene ND sam yekudi apa no ede adaso ne ye free primary health care initiative eno ne ye hyehye pa aban de abo de beboa pa se be ya wa obekwa yare sabia bi de se de cheap compound and send upon clinic ahodo no kope chesene ka prempo untua bi jese odi akire din okwa eho ka nyina abane beso wasena boa se benya wakodo bi a ebetete wo no ebetumi aso wasena na ja ayi wo hawo nyina da etimi de afiri ho no mom na wono mu akire mi se yade a ebetodwa wo man Ghana fanda nyina nendo da emra na ode nsem do tudwa ede fankuntabuo mapa Ghana mampeni bem oboda edwane drama ni mahama ede ato na asoafo nyina nim se ubibiara ma ode bre na ban mu no ene ya wo somanya hwimpo busumi ntien busumi siantem bebu nkonta na Ghana fo ehu dwumadi a wadie konkan ye ntoa wo so enko ye nso a yensi ufom ene ye government accountability series endro de na ye twata na eye oforusuo bosome me taso dumiensa ewo mfempem ye ne dunu nsiam no nyamfo kwabra menta aka no ekirem se mike se de no beboa pa ma man Ghana ya pomudin atumi konkanti ye nyina da yantai abanchi na wo kirem asese no se de ye kro no edika no won betimi ahyase edi mensene pode ohane aduasa phase 1 130 150 ohane atunum 150 district na be hyase na ekoye ni no masande de aka nyina da aka ho ni sente no Ghana ne a wutiemiem won betumi aba ufie betumi abadwam abekire ma no ne adeka prempo ntua bi won betumi aye screen nyina free dia ma na boa se benya wakodo bi a eba hu ye no aban betumi aboa ne nyina da esuatumi ate se benya wakodo a eteteye no eso betumi ehwan ewo manyim
police as we say there be nyabotre onimnyamfo kwabena minti aka no eyawo ne yaduru so eyawo ne waduru so ntima senior meyentio. Care is a government policy that guarantees that every Ghanaian can access a defined package of essential primary health care services free at primary health care level, and the emphasis is on primary health care level. This applies at CHIF's compound, health centers, and polyclinics across the country. Not only that, but beyond these delivery points, we will have a more structured approach to disease prevention and health promotion by moving into our communities and households with these services. It is important to emphasize that there will be no cost for the preventive and promotive as well as the curative services within the free primary health care services package. The only thing you need is to show a valid ID card as a Ghanaian. We'll also use the opportunity to encourage all the people who are uninsured to be enrolled on the National Health Insurance Scheme. Ladies and gentlemen, this point is very, very important because the free primary health care has a limit beyond which you need the National Health Insurance card. So there's a clear difference between the free primary health care and the subscriber to the National Health Insurance Scheme. We have clearly defined those facilities. We said CHIF's compounds, health centers, polyclinics, promotive and preventive. So when you are supposed to be referred to a district hospital, the regional hospitals, the teaching hospitals, the quaternary level, it is your national health insurance that will save you. So the national health insurance is still relevant and it's very, very important. We'll also use the opportunity to encourage all people who are uninsured to be enrolled. This will enable them to access care at district, regional and tertiary hospitals as well as more advanced primary care services not included in the package. Eni awuti ono ena oyo swafo a oda omagane ya pomuden ano oniminyamfo kobena minta akano ya nto akasebo no so ne yenyina mu ewodomkuma ewo mehwebedwam wonom akachemekire minority chief whip no krayense mehwebedwani demand hia wonom ewo nsewom atoagiri abatompesuwa so oniminyamfo Frank anodompre edensem atodwa echirim sei odensumu mu oden edebo Ghana mampeni peremo boata John Dramani Mahama say na banyi baye ekwode o magana kokuakuafo fa so na kopanim ni abonsemetiko eyade a enkon kan kura makuafo ho akere won pa ne senti onkosu ade no kwagye pa emfamfiri akane Ghana mampeni na adedanko akufu ado nchen pa efrise abanda ne bodwuma dinye magana kokuakuafo botom etumi yedem odensandu tudwa emara domkuma ne kopie mu ewo enkura ne nkurase ahodo am eno ne woye esonsu number 1 eno ne wotoma central bromantem nim no nyamfo na dompre echirem sei wo hwe ne abanya edi oman Ghana so Ghana mampeni John Dramani Mahama ene ND semanyoko yipa ye ya ekua mode goku akuafo fa so oman Ghana mu no yade anya nika kora efise ne matumi ahwan koku obozu sei hwimene koku akuafo nyina mu asam ekoma ete wo no no ano edene ye pa wo kirem am sesi amekese ewom se wiase amansan ebo so no akane ema na mampeni da dana na danko gufu ado te banwa so no wiase amansan koko ebo no etuhwan pam nanso mampeni da koso to koko ma wante bo no so o mema bekosem obi ne wabayo mampeni a wonhwen koko bo so da eka Ghana mampeni John Dramani Mahama ene yani samanyuko no wunti ekwam de akuafo mfa so yade a wonom enwene akuafo na system ti ontwa so kram onumnyamfa no dompre echirem sei obesere Ghana mampani sen manim yada onhwe yimfemfra barada ne nche no wamwane koku asetenem enya defiso no wankasa ehye boso obape Ghana koku akuafo wonom ebete dene Penny for omoye juma titi ya penny to penny no onfa Ghana akuafo sika onfa mama 2017 edoma so no see behind the house they open for one mama mekasa obeti koko so okoko Ghana some result they open for the result Ghana kuafo ye juma mayenya honfa so mayedi ahye aban futu no yefo yesa ekoko aban futu ni na mremo ehia na aba uni enso kuafo ase dama meka Sierra Mahama, and you will be any. The true heritage of our country,
Any a woti ye or no any ye minority chief people no Korean a machine etema adeshia ewo insenwom adwagiri abato mpesua so the den edoniminyamfo kwabena oniminyamfo Frank anodompre ena wote ne nkan na no wachire machine bedwani demand shia ewo kwabre east oniminyamfo akwasi jamfi onyina echampon ederese munsem eto ekwefo nanim say domukuma na bekwasoa ejira monanso ene abanye dinkita ho aboa sebeya ehewa hoto a omampani dia tokuku akuafo so ene omasetema ye dendenden no aban betumi ehu akuafo mobo na wokyire mi se obesere akuafo yi bosha hoto aban hye wantumi ndi so na mum aban ye na dwen se wotwanya bedo abato afepe no watokoko no mu se bum se bebebo na akuafo no asan to aba ede ama wono nanso wokyire mi se mohwe na aban amfata krama wo ma hyehye mutag masum amedada mo efiri se ekwa de odema fasiri mo hwe ni ye pe na obetum se bum na odada ma beto afia obesan atwemhwenu mu pa antisesi ahipa na aban di kokofo ahino mati ahino mbefo mutia what's the road map at least first answer we na e mani pa no hope say ampa uye hu bibi na so far ne hu de e tra ntimi susu se aban no so ye de oye hu bibi we ni adesedi a ye de to president Muhammad the politics say Dr. Muhammad no wo man be kira bio wo ko nti wo ko no at least o me nya it's a good impression about the way he governed, about the way he treated cocoa farmers. Any kwanya wadi akuafo afaso no o ma akuafo ntenne ansa na Ghana mampani John Dramani Mahama ne brebeso so mampani a wako ene a woti ono ene ye kwabre east mahye bedwane oniminyamfo akwasi jamfi onyina echampon na ne kwakura mo no ene koku akuafo no bi so ekiremi se kwanya abade o mafaso no yade a Ghana mampani eni semanyokwe eni wonom edi kutom hwoto agrefri say aban be hye bo say ba wo bai o manga ne akuafo ani beje pa efri say todo na da ebetumi agya asase e de ye kokko fi se kokko mu be ye de nanso de na mu hunin bo hye aban hye wende so ene won mu ye emuduadua buro ne ade nyina no kyese bo no omokoton kro mo nto enti o mesra aban o mo no hombode na bo hye ahodo de hye wono mo no ondi so enne abro wo hye ye free aban mu kra ye be free no na ko abro bag 1,000 cedis plus 10 million plus enne wo kra bro bi anto omo do bro nyina boka omo do tomato safi we eboka nti utimi hu se akuafo de NDC aban we abu akuafo animti apa nano yewura don obe kasan obe je akuya no ka kire se akuafo mumna obe wae kwani biriso na mieni anga sakura no ni se ni no MPP fo be biriso abanama amani nya akuya no na se bia odia ko duro bia na mieni na tete swam si amnamiji ngimao na mo swam na memo bia ni Abani de wadi na papa because wanya de biboni 31 mpona ko de maya kwa ebeta 31 summa 31 krampo na nka abade maya ne anka begene sa na no so krampo a ansanso amma we ya de hia wanom eye koku akuafo ewo eye ensuso number 1 ene no Thomas Central ewo bono mantemnim ena wote wonom enken na yanto akase bono se ne yempie mu ewo man Ghana ya pie mantemu na kontini kofi obo edibia bapam na ekopie mu ewo pie mantemu dia ekuedi ande wonom so ye concerned citizens of Kofoludua wonom de sombo ediabo wonom abanam sene mekire municipal chief executive Edema de share wonom go new Dwaben South mensenem ewa pie mantemu oniminyamfo runs for the boache say pepeya tumi atenase ene wonom di agro bia enko nkan every mpundudwuma hodo ese koso no pepeya tumi atene nyina so a empuntu abo wonom sese bedwonso abo akokɔ adehye echirem say oniminyamfo Ransford boachi tese nema bia woye no enko nkan adentia eye common fan na ne ye mahye bedwa mekire eye MPs common fan aba mensenemu no tese watena so enkrata hodo a oniminyamfo ne ye New Dwaben South mahye bedwane oniminyamfo Michael ochire bafi esenkaja openi pa ono ya banam sini tumi san na ono seka sika de yempodudwuma no o kirem se ne alata moy enkrata no onsa ne anase chena kra na ekwesusu se wo hwe oniminyamfo Michael Michael bafi a wa na adwen senkaja obebo mpodudwuma pi
atimi akoso nanso New Japan South MCE ai na adwen so no so omo wada jese ni nafa enya na aban wo nipa entini mpondudwuma no ebebo mu nyina na ekoni chema hwem ma pansentwerefo aye echiremu a enkrata mpo ankaja mahwebadwani kaka che ono an MCE sen ko onfam no nsan no o sen krata no hu eno acham ko hwem na se da ne ka ma che sansem we no na jese wa hyada paso mpeso beboa na mpondudwuma etimi akoso okofodua ene apie mantam nyina na mendra da koi efense ntwerefo nhyiamum ewo ye Legion Hall ewo kofodua wendra da na yedwada ofolusuo bosomem na taso dumiensa ewo mfimpi ne dunu ensiamu no ena convener de makoi ye Israel Kofi Osei Asante echiremu se in fact adihye wo eye apie mantam kofodua woni ma bere pa sankajo ma ye krato ehwe mputu anim nanso MCE ne selfish interest pesemi nkuminya ndigese mahwebadwani ni nya na aban mu nipa entini e wo mpene ma de hye nyine huna mania emu oye pam na Kofi Osei Asante echirem sei nema yekoso no ya ni senti no wonom ema wonom aban na msini mechire ye municipal chief executive de New Japan South ye municipal assembly no oniminyamfo Ransford Boache ye 2 weeks 2 weeks pe sesa na wotwe menu tu na so openi wantumi ankosa nkrata ema oniminyamfo okere be fi marker entumi anya sika mfanya potudwuma dia oye kire mbe na pie mantemu no enya semkuma Islam honorable MC news ni die ni ye nyina ye nim say wo ye MP a ye ma do borin be kan say district assembly common fund no MP's common fund ye ma MP ni trato o ma no na watimi dia ye mpuntu nyuma ebe boa ye municipality minimum ka say efie ba kwatwam na otwi nduma twam otwi nsia besi nne MC ebe sign ni ewura MOB honorable coach ko be fi enye sika obetumi dia boa kuroi amami nua oni bie eba say ne basi scholarship for watimi aye ni na be sin ne papa so sign ne en san china o ka che central for say paper obe sign so no eni ni ho na so central for ko ye nhwehwemu no na edanika mu sabi sabi ye no ne say na men kofobia for mabru pe adwuma ye kofobia for pe imputuo na so ye wura honorable MC watre imputuo no so o de imputuo na sen botom ye ti ase a enye yi ye ti ase a ye ti ase a ye ti ene ye ti ase a enye yo ye kase be ya ne ye boa kram ene ya wuti ye no wanom eye concerned citizens of Kofolidua no penipo ye convener edemaku no ne den ede Israel Kofi Asante ene okasa ya woteni ni na mane boye nsɛmtwere ni kontini Kofi obo ene difri apie mantemu ebesom yen na yenyina we so nyenkenka wadwenkyere ni bi emfanso mo ewo Facebook no sana me wofase oyibo boaten aba no so hwe live edifri antwoma na lebehe honom no hwe yen edifri pa na kasebo ne mu ode wo kyerem se eya wo hwe ye publican AI application a abande bia nya de bebo akura na guta ene mpanifo de mo yadwadifo no omo ho etimi aheha wonom na dole ya agya wagye di aba no say good afternoon Sammy B ohwe live edifri Christian Village achim water say an Roberts pa na ni ma mo ye no Ghana ha de in fact ha adwin pa o na ode ho sensem ede abam ene wasanso de abos bode akase pa ede abogana pro service mo bo adwumaden na akromfo a motata nipa no wonom eche wonom wofase dole ya agyewa ene odifri achim water Christian Village ede eba na sanso na me wofase asamwa market de aba na wose wofo wofa you do all ene ode mpaibo ene menyimitu ede aka me das pa me wofase asamwa market ya mishra pim na sanso na Richard ahwete aba na wose me so good afternoon Nhyiraba Kwadwo Sammy bi mo bo adwumaden esomo my Ghana som papa twere yampon kwaso anka ono mo onhye omomade anhwe obesem de ne kwaso asomo my Ghana sompa we ye DJ Ghana wachirem se kasebo no enam ne fidie so botire station na DLFM next ene wa biem se tu no chirem a ona po kasebo ne ona po bam adia na we nso ekasen ene wode aba abetuja Ghana man bia bokode mu nyina mo hyeden se ye nyina ya hwere ye nua ba ya de nyina sister Lizzy yakopon fa ne kra emfansie pa na empenin se abobi jaja kwa ye nya na kwa ansa na ebe sore wakasebo no so no DJ Afiba the international DJ kwafale bai odi bia ba nti agya mbabo akire ma no odi awuda bia ba ese mbo mmode na wofa mprapra akiri na adehye mudo ma woda ndan so betumi afiri afement sa pa dia in fact wono bedwa pa nti awuda edi kan no DJ Afiba dia ba se
awude di kan na ekọ diama Nhyiraba Mercy and abrofo matwere ni let me quote or say may the good Lord continue to bless you, wishing you a long life and prosperity, much love. And this is coming from your sister Juliana Koko Ofori into the okan nyina no ntia ofedua Nhyiraba nyame nhyira wo pi no nya wo kese Nhyiraba Mercy nyankopon de afe ba ko aka amfe ho a twede ampo nyankopon a wo hyira onu obia nkwa ginesie no onhyira wo pa no nya wo kese nkwa tenten no onyini kire ene yesere edem happy birthday once again ahofe Nhyiraba Mercy nyame nhyira wo pi we every wo sister Juliana Koko Ofori no se yemfa wo da we no yemfa ma de ho biewu ekọ ediamam Nhyiraba Mercy ene nyankopon ede afe ba ko ede akamfie ho nyame nhyira wo pi onya wo kese mpagya mfratomu enkwatomu yempa ebone sei afe ba ko akamfie hu mane nya afe be ya afepa emu be ye de na yide ne kwatenten ebetumi eye wo chefa happy birthday once again Nhyiraba Mercy nyame nhyira wo pi no ahoda no onye ne sonko kram we everywhere wo sesa kokko ona se yemfa birthday we no yemfa emountija afi ba ne pia so ma yensaka awudai kasebo no ye de esi emusemufo ne ye maze mebela ntwene se mu ede ema yen champion tailor ene me wo fa se ma kese ede ekopie mu e wo Facebook and afisi YouTube makasebo no wonya bi ehwe yem mi senior man DJ Zigibi echinchim kasefrene fuma de sum ye hwei okenkan ya me kɔ ne control club so me no edi ameje so ye ogofa osi ade odi one at Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ma hotedin and the bantwe bona na otafrija me so ana na adwa siriki ebe fa kunyo na pamfo ne dira adwumadie no enya semukuma akorasi ade enya to ye ni ane sante egusu a tisha na adwa siriki kwame afum ni sexy na wono momfa dia adwumadie no emesom mamu nyina mo ene tia ade hye